هێزên سووریا دموکرات گەهشتینە nava bajarê Menbec û şerê Kolan bi Kolan dest pê kiriye. Fermandeyên serbaziyên şervanan jî dibêjin lê demekê nêzik ew bajara bê temamî dihête rizgarkirin. تماشاوان المنی هجا وکی اون تماشا دکن آنها ام سر ریا رود کنه ریا ناف دولتی در نافبرا دمشق و بغداد دا وکی اون تماشا دکنه اف دسپیکا باجار ممجه ملی روجاوای ممجه لبه درکه وکی اون تماشا دکن حوالان و درکه رزگار کریه و کنترل کریه لبه درکه دسپیکا باجار ممجه ملی روجاوای باجار دکه نه وکی زانیاری ما و چاودیرن و کسین لشکر دو اپراسیون مرا دانا خویاه کرن جبو مرا گهاندن هیزا قصد نوی باجاری ممجه رزگار کریه آنها وکی من دبینن دنگ تقیین دهندر باجار داته شری دجوار در دورا سرای جی حکومت ناوندا حکومت لوی در که شرکی گراند قومه اولا دکاره بو تا روژا ایرو سدی پینجه زیتاتری پینجه رزگار بکه وکی زانیارین که دست مکتی و دست کانال گلی کردستان با دیناسات کتی آنها همه در باسی باجار ممجه ببین و که شروان قصده و روشا داوی یا شر چاسه ناس كوبانية روش مميزة باشا أنا مقالة دربي مميزة من سواء ما سواء دستهبالة دواري سواء ما دستهبالة وبين اللي شرعية دستهبالة مقالة دربوس كل شرعية دواري سبع بحرات دربي دواري سبع بحرات إذا من اللي حارة اللوينة إذا من اللي دستهبالنا أنا بناية بلندة هي إذا من اللي مقالة دربي يعني نبيت دستهبالة ممجة بين اللي صربة يعني خلق ممجة دوني شيء صربة بين اللي صربة دي نبي صربة دستهبالة وإذا من اللي ذا تقريبا من جرابسة دي أول ذكرت يعني 4 كيلومتر أو باجرة كندكي نبي 4 كيلومتر ترى إذا من اللي ذا دستهبالة من اللي سقولا من اللي ريد الزراعة بس Robin.